Yes, bakunzi ba Eka TV Rwanda, reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze. Twari tumaze iminsi tubakorera ibiganiro biryoshye kandi mukabishima. N'aka kanya rero navuga ko ari byo bituzanye. Still it's the World Cup. Iyo tugiye kuganira n'ubundi murabona ko ntari ngiye nyine rero ndi kumwe n'umuntu umaze kumenyera bamwita Migi, umusore w'imfura cyane kandi ni nako yitwa hanyuma imfura. Migi, naguha ikaze. Murakoze cyane Eka TV Rwanda. Kongera kuduha ikaze ahangaha no kwishimira kubana natwe munsi. Yego. Tukenguruke nagose twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Hanyuma muri aka kanya nk'ibisanzwe tugiye kugana ku bijyanye n'igikombe cy'isi World Cup, ibimaze kuba ndetse n'ibiri imbere. Navuga ngo imikino yabaye yarangiye, amakipe yasezerewe ndetse n'ari imbere. Migi, ntekereza ko umaze kugira navuga ngo ni experience mu bijyanye no kureba igikombe cy'isi bijyanye n'igihe wahereye ukireba kugeza amagingo aya. Hari amakipe muri iki gikombe cy'isi cya 2026 yitabiriye, harimo yatashye, harimo n'akirimo ndetse harimo n'ahabwa amahirwe yo kucyegukana. Nagira ngo tutagiye muri byinshi tugerukire ku bijyanye n'amakipe, by'umwihariko ikipe ya Cristiano Ronaldo, ndavuga Portugal, yasezerewe, yiruka gusezererwa. Mu by'ukuri byababaje abakunzi benshi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko ku bafana Cristiano Ronaldo. Hakabaho n'ikipe ya Argentina yaraye ikinnye ku mugoroba ndetse iza gusoza ariko ivuye inyuma, ariko bitavugwaho rumwe ku bijyanye n'imisifurire. Hari ibyo byose biratuganisha ku makipe muri kimwe cya kane yego agomba kuzahura hakishakamo amakipe ajya muri kimwe cya kane ndetse najya kuri finale. Ngo ikaze kuri ibyo byose. Ushize twasesenguye neza, n'ubu ngubu ndizera ko dusesengura neza ariko biza kugenda. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Igikombe cy'isi kirabandanije nangwa se gikomeje mu by'ukuri, bigeza aho umwana rero nyina ntiyumve, bigeze ahandi nyine ibintu biba bikomeye, nta no kugucumbikira kuba kuri murakubitwa urataha. Niko bimeze. Nibutsa yuko amakipe ku mugabane wa Amerika hasigayemo Argentine, ku mugabane wa Afurika hagasigaramo ikipe y'igihugu ya Maroc. Mu by'ukuri andi makipe yose asigaye ubwo ari amakipe 6, ubundi bageze muri kimwe cya kane kirangiza basigaye mu makipe 8. Ubwo rero andi makipe yose asigaye nayo ku mugabane w'Uburayi nangwa se Uburayi. Yego, ubu ngubu rero uratsindwa bitwa utaha. Ubwo rero reka mabwire yuko igikombe cy'isi kigeze haryoshye, kigeze ahantu umutima nyine ukubita, ntabwo bitinga mu buryo bw'normal. Amajoro y'abagabo kabisa. Ndumva nawe wabigendeyemo ijwi ryagiye. Mu by'ukuri numvise witwa Gicumbi ari kuvuga ngo badakunda umupira mbese babayeho bate. Mu by'ukuri sinzi abantu badakunda umupira ukuntu babayeho, ibyishimo byabo bivahe. Nicyo kintu nzi nishimira kurenza ibindi byose bibaho kuri iyi si, umupira. Rero mu by'ukuri dukomeje twakira ku ikipe y'igihugu ya Portugal. Ikipe y'igihugu ya Portugal ibi yatashe cuwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Mu by'ukuri ni umukino utari woroshe, ni umukino gusa tutabanyemo amakoziyo menshi. Hatabayemo amakoziyo menshi ku ruhande rwa Portugal. Yego, na Espagne buriya ntabwo yahusha ibitego byinshi bidasanzwe, ariko ikagira cya kintu n'ubundi cyo kwiharira umupira. Cya kintu tuzi kuba Catalonia nangwa se kuba ball possession. Ball possession, ugasanga hari uburyo biharira umupira, cyane ko bafite n'abakinnyi buriya bugenderwaho benshi n'abo hagati muri uko kwiharira umupira. So ni umupira rero wabaye abantu benshi biteze umupira ukomeye nangwa se biteze match ikomeye, ariko finally baza gusanga umupira warusha amaje cyane, ahubwo ni umupira wari urimo kwigana gucungana, cyane ko bari babizi neza yuko ikipe gutsindwe irataha. So ndahamya ntashidikanya yuko ikintu ikipe y'igihugu ya Espagne yatsindishije ikipe y'igihugu ya Portugal n'ubundi niya karite yo hagati. Abakinnyi bavuyemo, abakinnyi bitwa ba Pedri bavamo, abakinnyi bitwa Olmo bavamo, hinjiramo umukinnyi Mikel Merino, hinjiramo umukinnyi
Ferran Torres hinjiramo umukinnyi bita Fabian Ruiz baza basangamo Rodriguez Kante mu kibuga hagati wanitwaye neza kuri uriya mukino cyane rwose yitwaye neza muri uriya mukino mu by'ukuri maze Zubimendi byarangiye adakina rwose kugeza n'isaha ntabwo arahabwa n'umunota n'umwe yari yakina yego kandi icyo bakina ku mwanya umwe mu by'ukuri rero ni ikipe y'igihugu ya Espagne yempoje umukino wayo wo kugumana baro banabimenye ko kuri RK TV Rwanda buriya ikipe y'igihugu ya Espagne ntabwo iratsindwa igitego guhera harya ntiratsindwa igitego buriya niyo kipe ifite defense ihagaze neza uyu kugeza ubu ngubu na David Raya na Simeone wa Bilbao yego mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Espagne ni ikipe iri compact ukuntu ntabwo ku Barcelona Laporte ari abantu badasanzwe ntabwo ari abantu badasanzwe ahubwo ni kwa kundi bafata umupira bakawugumisha hagati ntugere mu ba defenseur bawe cyane bakawimana tubona uko bagera imbere so bakagira umunyezamu mu ikipe y'igihugu nako mu ikipe ya Bilbao ntakunda kubona cyane ariko ikipe y'igihugu ya Espagne yamaze kwicaza Juan Garcia yamaze kwicaza David Raya bamaze kwicara mu by'ukuri sinzi niba bazanagihingukamo nawe ari ariya biragoye ko wafata umuzamu utarakora ikosa ngo umukuremo umusimbuze undi muntu ko ari mwiza yego hari abagiye banenga bavuga ko ikipe ya Portugal izize umutoza abandi bakaba ko izize Cristiano Ronaldo kuba yarakinnye iminota myinshi kandi nyamara ashaje abandi bakavuga ko dressing room itari imeze neza bijyanye n'abakinnyi batumvaga umukinnyi Cristiano Ronaldo mu by'ukuri wowe mu mboni zawe yego birashoboka ko Espagne ni ikipe ikomeye nta wabitindaho ariko se ni iki mu by'ukuri ubona cyasezera ikipe ya Portugal ukurikije ibyavugwaga hafi ya byose muri buno buzima busanzwe ubundi iyo akazi kaje n'ikimenyane kaba kabaye kaba kabaye impamvu mvuga ngo ikimenyane cyabaye umutoza coach ikipe y'igihugu ya Portugal yego wari mu by'ukuri usanzwe witwa Roberto Martinez ikintu tumuziho ni iki nta kintu na kimwe ngiye umuziho ikintu nzi ni ikintu atigeze amarira ikipe y'igihugu y'Ababiligi yari ifite golden generation yari izamutse neza yaba Hazard yaba De Bruyne yaba Witsel yaba mukinnyi yakundaga Lukaku mukinnyi yakundaga cyane yego Rajan Goran ndetse hari mukinnyi bitaga yakinnye na Man United w'ibisatsi byinshi Marwan Fellaini ikipe y'igihugu y'Ababiligi nta kintu na kimwe iriya kipe abantu benshi barabimunenze iriya kipe y'igihugu y'Ababiligi ari undi mutoza yakagombye kuba yaratwaye Euro cyangwa se akagarukira finale igikombe cye cyangwa se Euro ariko mu by'ukuri kure yageze ni 2018 muri kimwe cya kane kirangiza akuramo Brazil mu by'ukuri nta kintu wavuga yakoze ikindi wizi kuri Roberto Martinez yatoje amini Everton ntabwo yayigejeje so icyo navuze cyo kimenyane iki nta na rimwe muri ubu buzima uzabaho udakora akazi kawe ngo kubera ko akari ari ubyo mbegekereje Banyarwanda n'abandi mu rurimi rw'ikinyarwanda badukurikira kuri YouTube ndagira mbabwire yuko iteka ryose yifasha akazi kawe ukakazanamo ikimenyane Cristiano Ronaldo n'amarangamutima Cristiano Ronaldo ntabwo ari umukinnyi wakagombye gukina iminota 90 ngo akine extra time ntibikwiye Cristiano Ronaldo ni umuntu asa na urabona uko football y'uyu munsi yubakitse niba mu kudefanda muradefanda mwese niba muri kwataka murataka mwese yego nimero 11 araza afashe nimero 3 nimero 7 araza afashe nimero 2 kugira ngo mu gihe cha defensive ba defend hamwe no mu gihe cha offensive batake hamwe rero ikipe ya Portugal yagize Cristiano usa naho ntakiva mu byimbo imyaka yaranze
imikaya yaranze ntakiva mu byimbo arafata umupira nyine ashaka kugira ngo bamushire ku isahani asimbuka ashiraho umutwe ashaka kugira ngo akore tapping mu kipe y'igihugu ya Portugal nanzura mu by'ukuri yazize umutoza hari uburyo bavuga ati kubera buryo tuvuga ngo ikipe y'igihugu ifite amahirwe n'igihe tureba individual yego tukareba abantu ku giti cyawe ushobora gukora ikinyuranyo yego tukavuga ngo uko biri kose ifite Vitinha ifite Bruno Fernandes ifite yego bakora ikinyuranyo igeze Joao Neves yego ifite Rafael Leao uriya mukinnyi ukina muri Saudi Arabia yitwa Saudi Arabia bamwita Joao Felix yego ikaba ifite witwa Nuno Mendes wagize ikibazo ikibazo niba ari cy'umunaniro niba ari iki yashatse kubita Lamine Yamal takire hanyuma birangira nyine yisabiye gusimburwa mu by'ukuri ntabwo hari umuntu bari ikintu batazi iyo Paris Saint-Germain gukina Vitinha ntabwo ari wa muntu numero 6 ukina ari solo ari wa wundi wenyine ukina ari wenyine kuko tuzi ba Busquets bakina ari wenyine kuko tuzi yuko Rodri asohora gukina ari wenyine ahubwo yabaga afite Fabian Ruiz agakina ku munani ariko akaza akagaruka akamudefend nawe akagaruka akamufasha rero icyo kintu cyafashije amini cyabaye ikibazo kuri Vitinha kuba wenyine yego kuba wenyine ariko se ugarutse kuvuga ko yari wenyine abo tutari mu byemeranye kubera ko yari mu kibuga ari kumwe na Joao Neves nk'ibisanzwe Fernandes yego ariko abo bose ni abakinnyi bataka yego buriya ntabwo abakinnyi tukababarize mu buryo bwo offensive midfielders rwose pe bari offensive mu gihe we yari ngombwa kugira akine nimero 6 ikipe y'igihugu Espagne rero yaraje hagati yaho irabica neza ba Pedri ba Cascatelli ndetse n'aba Olmo utaragize match nziza nk'ibisanzwe yego ariko mu by'ukuri yakinye umukino mwiza so ikipe y'igihugu ya Portugal yamugize umutoza ku bakunzi ba Portugal barimo abatangiye kujya bamwikoma umutoza bavuga ko mbere y'umukino yabanje no kuvuga ko atazongera gutoza ikipe y'igihugu ya Portugal nubwo busanzwe wenda ntekereza ko yari gutekerezwa kongerwa andi masezerano yaza ko ari umutoza utwaye igikombe cy'isi ariko ntibyakunze byavugaga ko amasezerano ye n'ubundi arangiye igiye kurangira ariko abakunzi ba Cristiano cyangwa se abakunzi ba Portugal bakavuga ko nabyo biri mu byatumye bamwikoma cyane bavuga bati se ni gute umutoza ashobora kugaragaza ko adahari ibyo ntibyaca abakinnyi intege muri ubu buzima iyo uzi neza yuko ikintu uri gukora ejo mu gitondo kitakubyarira inyungu nangwa se uzi ko ntaho biri kuganisha ubikora nyine ntacyo witayeho nabyo byaba fact ariko wenda kibe tuzi ahantu yigeze abikora neza ngo uvuga ati mu by'ukuri hano hantu yabikoze neza ariko hano hantu habikoze nabi Roberto Martinez ntabwo muzi nk'umutoza muzima uko ari uko nyine ashaka kuja kuyora amafaranga muri Saudi Arabia kaza ati n'imitsanya ya Cristiano ndabizi uyu niyo brand w'igihugu cyose cy'umupira w'amaguru uyu yatumye dugurikira kandi koko niba yatumye twongera kumenya Saudi Arabia natwe twari tuyizi mu mabuye y'agaciro ndetse no muri za peteroli ariko ntabwo twari tuyizi mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo rero yaraje nyine atuma tubamenya so yabonaga n'iteranya Cristiano akamukuramo ribuze kubura audience imushyigikira nawe ubwe na Cristiano ubwe bakagirana umwuka mubi vestiaire igatangira kugira umwuka mubi ariko ntabwo nashidikanya yuko kuba yarafite igihe gitoya numvise ari kuvuga yuko ngo yagejejeho ekipe mu nta kipe yigeze atoza mu buzima bw'umujyi wa Portugal ariko ni kwa kundi njye nshingira kuko yaratwaye ira Nations League kandi Nations League burya ntabwo ibarwa nk'irushanwa ryemewe rya FIFA ni mu rwego rwo kugira ngo baruhure amakipe mu gihe nta match zihari abakinnyi bareka kuba bicaye gutyo gusa icyo gifata nka FIFA series yari u Rwanda rwatwaye mu by'ukuri ntabwo ari igikombe wavuga ngo icyo ngicyo wakigendera bavuga ngo umutoza ni umuhanga nangwa se nyine baza babyoroheje cyane ntabwo ari igikombe gikanganye
hanyuma Migi Cristiano amaze kuvamo atangaza amagambo agira ati ngewe nubwo mvuyemo ibikombe natwaye ero natwaye irangana neza n'igikombe cy'isi mu ijambo rimwe byakirute cyangwa bivuga iki ubundi Cristiano Ronaldo nabivuze ahangaha njye mufata nka super manager so Cristiano Ronaldo ni umukinnyi pe ni umukinnyi mwiza yatanze competition nziza nijoro bihangane mvuga kuri Messi nijoro Messi yahoshe penalty bamubaje mbese ko iki warize arangije ababwira ngo nuko nabonaga natabye bagenzi banjye yes yego mu gihe bagenzi bamufata nk'igitangaza we ubwo afata bagenzi be nk'ibitangaza mwakoze ibintu bidasanzwe mwamfashije ngera kuri ibi ariko Cristiano we ntabwo avuga yuko yafashijwe ahubwo avuga yuko yafashije yego koko nibyo buriya imbere ya Cristiano Ronaldo ikipe y'igihugu ya Portugal yari ifite ba Figo ariko yari yaramaze kwitabira imikino y'igikombe cy'isi 3 gusa yego nyuma ye babonye qualification zigera muri 6 muri duration igihe yinjira muri Portugal guhera 2006 kugeza uyu munsi barasiba igikombe cy'isi nubwo kure bageze ari muri kimwe cya kane ejo bundi bakurwa muri ikipe y'igihugu ya Maroc 2022 mu by'ukuri Cristiano Ronaldo yakoze ibishoboka byose yararwanye kugira ngo nyine yatumye Portugal tuyimenya ayishira ku ruhando mpuzamahanga na n'isaha akwiye respect ariko mu by'ukuri kuvuga yuko ero ingana n'igikombe cy'isi aba yibeshe hari akantu yego banza usoze ni uburyo nyine bwo ni defense mechanism defense mechanisms ni ukugira nyine yiha umutekano mu mutima kuko yigeze avuga ngo igikombe cy'isi ntabwo ari dream ntabwo ari inzozi ze arongera avuga ngo igikombe cy'isi ni inzozi ze mu by'ukuri ni ukugaragaza yuko nta kibazo bimuteye ariko nawe arabizi neza yuko ari igikomere yiyongeye ku bakinnyi bari bakomeye ariko batwaye igikombe cy'isi kandi mu by'ukuri bari bafite squad nziza Cristiano we akaba umwihariko wo kuba afite Ballon d'Or 5 ariko igikombe cy'isi kikaba cyaramunaniye afite Ballon d'Or 5 so Cristiano Ronaldo yakoze ibyo akagombaga gukora ariko mu by'ukuri yahuye n'ikibazo gikomeye turaza kubigaruka kuri Lionel Messi hari ibintu Riganiro Gaju yaje gusesengura nigeze kumva urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda ariko naje kumva ko Riganiro Gaju ibintu yasesenguraga nibyo wenda ku ruhande rumwe kuri factors yatangaga ariko uyu munsi none abafana bamwe mu ba Cristiano badashaka kumva badashaka no kwemera cyakora ku bafana ba Lionel Messi reka mbasabe ndetse n'aba Cristiano Ronaldo cyarimwe aba bakinnyi bombi Cristiano Ronaldo Lionel Messi bakwinda byo buzabo Migi bakwinda zabo imyaka 20 na top ni imyaka urebye Cristiano ni 20 Messi ukabifata nka 18 buriya uriya twataga 2008 nibwo rero 2005 yari umuntu nyine uri aho ngaho so babona yuko ari umuntu ubona nyine atanga akazaza kuko no mu kademi karamazi yabonaga nyine azakina ari umuntu muzima ariko mu by'ukuri ntabwo yabaga wavuga ati uyu ni inyenyeri yarangira kiragiye sinzi niba ko uyu munsi ntabwo ari kuba akimwibuka so bakwiye indabo zabo ariko reka mbabwire amakarita kazi bakina tujya tugira mo bwana tukagira amarasete banyemere nite Cristiano set ubwo ahejura za wayine za watatu n'ibindi byose ufana wa Lionel Messi ariko umusesenguzi mwiza nimo bitindeho n'abandi bose kamabiri nagaranaga n'abafana ba Cristiano nimugoroba abenshi bemeye nanjye mubona gani navuga ati ndemeye rwose ubu numu rwose pe bwana yaba Messi seta kaba Cristiano Cristiano Ronaldo amini Lionel Messi nyine yakoze ibyo akagomba gukora byose turambike amapase turambike ibitego turambike ibiki byose by'umupira w'amaguru statistics tuzirambike hanyuma dufate pure football ubundi Lionel Messi afata umupira umubona mu yishusho Messi witwa Peter Drury yaravuze ngo
came and baptized football. yego yaraje abatiza umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo mu by'ukuri ni umukozi mwiza pe. Hari abafana be bambwiraga ati tuzavuga ko hari njye nzabwira abana banjye ko hari umukinnyi nakunze witwa Cristiano Ronaldo, ariko nzanabwira ko hari umukinnyi waroze umupira w'amaguru witwa Lionel Messi. So Cristiano Ronaldo ibyo yakoze akwiye indabo pe, ni umukozi mwiza, discipline idasanzwe cyane. Cristiano Ronaldo Imana izaguhere mu bintu uzajyamo. Hanyuma navuga ngo kuri Portugal tukaba dusoje ko Migi, yego hari match yarayibaye ku mugoroba ya Argentine ko twari tumaze kubivugaho. Lionel Messi yandikamo duhigo dushya, ikipe Argentine itsinda 3 ivuye inyuma, nayo yandika kandi gahigo ikipe ivuye inyuma igatsinda ibitego 3 ariko mu by'ukuri bitavuzweho rumwe ku bijyanye n'imisifurire. Bavuga ko ndetse n'ikipe ya Misiri iri kureklama ivuga ko yatamaze gutanga ikirego muri FIFA isaba ko uyu mutoza umusifuzi wasifuye match ndetse nabo bari kumwe abandi twita abasifuzi bo ku mpande bose bahanwa ntibazongere gusifura mu mikino isigaye y'igikombe cy'isi. Mu by'ukuri ku muntu warebye match byanga byakunda ufite ibintu warebye, ufite ibintu wabonye mbere yo kujya ku misifura, ariko ndabanza ngusabe definition Argentine mu magambo angahe ibijyanye n'uriya mukino wonyine wabaye na Misiri, ubigereranya ukuntu byagenze. Ikipe yabanje gutsinda ibitego 3 yego 3 wahembwa 2 yego, ikaza mukeba nako adversaire akaza guhabwa penalty akayirata ariwe Lionel Messi. Ni iyihe shusho mu by'ukuri ubibonamo hanyuma byatumye Argentina yikarifiye? Umupira nijoro wabaye saa 12 ikipe y'igihugu ya Egypt nabwo se ya Misiri yaje iri determine, yaje ifite imbaraga nyinshi, ivuga uko biri kose iyi Argentine mu by'ukuri yakinika. Twabibonye kuri Cape Verde yatsindika yakinika, Cape Verde yabonye ibitego 2 biza kuba 3-2, natwe mu by'ukuri twatsinze yemwe banabigereho bageze ku munota wa 73 niba nibuka neza na kabiri, yego ari ibitego 2 bimwe bananze kimwe cya Misiri, ariko biragaruka kuri kakantu k'abanyafrika nkunda kuvuga no confidence nangwa se poor confidence, icyizere kidahagije icy'abanyafrika, none icyizere gikomeye nangwa se kidasanzwe cy'abanyamerika y'epfo nangwa se cy'abajarjante n'abanyaburayi. It's not yet done. Declan Rice nawe tumye akantu gatrendinga cyane. It's not yet done. Ntabwo birarangira. So bakagira n'umukinnyi noneho ushobora gukora ibitangaza bidasanzwe batari bitezeho ikintu runaka, amini bahora bitezeho yuko yakora ikintu runaka. Witwa Alaba, ikipe y'igihugu ya amini ya Argentine ikina n'ikipe y'igihugu ya Autriche, yaravuze ati mu by'ukuri ntaco tutakoze, ariko bafite umukinnyi waza agahindura ibintu mu gihe abishakaho. Yego mu gihe abishaka. So ikipe y'igihugu ya Misiri yakinye neza, ifite umukinnyi w'umwirabura wakinaga kuri 7 wababudukanye cyane. So naganiraga na mugenzi wanjye Kizito Stones Fred. Yego mweretse kumubona kuri comment. Shout out Kizito kabisa, comment zawe twarazibonye kandi turazibona cyane. Umwana uzi umupira kabisa mu mutwe, defenseur mwiza. Yego azi umupira mu mutwe, azi kuanaliza. Twaganiraga ndamubwira ngo mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Argentine inyibutsa ikipe ya Barcelona. Ntabwo mbazi neza, bazi kudefanda neza. Oya niba ari abantu batinya contre attaque, wumva ikipe ya Espagne amini ya Argentine na Barcelona batinya contre attaque. Kubaterana contre attaque, igitego banze cya Argentine amini cya Misiri ni igitego cya kabiri batsinze, the same scenario, byari ibitego bijya gusa. Kandi badukankana gataba bakinyi batarenze 3 bane, bagira icyo bita high line defense, no buryo basa naho bagabaje n'ikibuga mo kabiri bakaza yego byanze Flick muri Barcelona. Yego bakaza bagasa naho ikibuga bakigabaje mo kabiri bagakinya Demeter
bakaza bagakina muri demitere. Noneho iyo bakorewe contre attaque bakirukankana umupira bakawirukankana bakawugeza abadefanseri basa naho bazamutse bagafasha yego bose bavuyeyo. Iyo bahuye n'umukinnyi rero wirukanka cyane ashobora nka bariya bantu bitwa baziko bakina muri piramide. Wanababajwe cyane no kuba ari igitego cyakuweho igihe cyakuwe yego. Mu by'ukuri ni ikipe ibifite ntabwo Romero na Cazorla Martinez yego ntabwo ari abantu tuzi neza bafite speed cyane mu kwirukanka. None uburyo birukankaga noneho bakabura neza ubuhagarika umukinnyi bazamutse bose noneho bakaza basa n'aho birukanka mu migongo y'abataka ba Misiri. So bageze ku munota wa 70 bayoboye hafi na gatatu bakiyoboye game bavuga ati bayikirinze byarangiye. Ariko mu by'ukuri ndi kwa kundi bavuga ati dufite Lionel Messi wakora igitangaza. Ndi kuba Lionel Messi hari akantu abasesenguzi bategeze bavuga Lionel Messi umukino ugitangira kugeza kuri uwo munota 70 Lionel Messi yakiniraga mu kibuga hagati yego hakina nimero 10 ukagaruka ku 8 akagaruka nimero 10 yego. Ariko mu by'ukuri baje gutangira gukorera montada Lionel Messi yavuye kuri nimero 10 aje kuri nimero 7 yego yagiye kuri 7 kandi yaramye abari dangerous cyane yagiye kuri 7. Hari umupira yafashe buriya Lionel Messi hari uburyo afata umupira akirukanka na speed ariko akantu kamwe agira abandi bakinyi batagira. Uriye iyo yirukankana baro ntabwo awutera kure yego awugerera ku kirenge tugira ngo arebe smako akira hagati ye y'umupira n'ikirenge cye ntabwo umupira ujya kure yego. Hari pasi yatanze kwa Lautaro Martinez yaratutse kuri 7 azari kwerimina ku murongo arangije Lautaro Martinez sinze yiruka neza arangije ashyiraho umutwe umupira w'umudundano urazamuka urenga poto yego yarasa navuye kuri 7. Igitego yatanze mu pasi cya mbere cyatsinzwe na Romero yatangiye pasi kuri nimero 7 yego. Igitego ku cyo giti kiba igitego cya kabiri cya Cristiano Romero yego. Wenda muri irushanwa uraza gukomeza gatoya aricyo abantu benshi bari gukritika bavuga ngo abakinnyi ba Lionel Messi hari gutsinda Lionel Messi n'abakinnyi b'abadefansi uretse igitego cya Enzo Fernandez cyaje kuboneka ariko ubundi Lautaro Martinez nta gitego afite yego. Uwitwa Julian Alvarez nta gitego afite ivi n'abari abakinnyi bo hafi ba Depo yego ba Depo nta gitego bafite uretse n'ababakarista umukinnyi ufite nuvuga ngo ubu ngubu Argentina ibitego byose imaze gutsinda ni ibitego 14 harimo 8 bya Messi harimo kimwe bitsinze yego harimo igitego cya Cazorla Martinez yego n'igitego cya Enzo Fernandez na bibiri bya Romero bya Cuti yego Cristiano Romero na kimwe cya kufura ya ntuza ya Celso bikagaragara ko abandi bakinnyi barimo abategerejwe kuba bakabaye nabo batsinda barimo ba Lautaro Martinez uretse ko yaje gutanga assist nziza cyane yavuye mu gitego cya nyuma ndetse n'uwitwa Julian Alvarez nubwo umutoza agenda bahinduranya baranengwa ko hatsinda Messi n'abandi bakinnyi sofo badatsinda. Ibyo nabyo akaba ari bimwe mu byo abantu bavugaho yego. Nari ngikomeje kuri Lionel Messi n'igitego cya iwe yitsindiye yego. Yafashe umupira n'ubundi ari kuri 11 yabonaga ibintu byanze kuri 7 yabonaga ibintu byanze aza kuri 7 igitego we yitsindiye ku cyegitego yafashe umupira atanga centre niba ari Montiel sinzi umukinnyi wawugaruye ntabwo mwiruka neza ninde wambara nimero 4 muri Argentina ni Montiel Gonzalo Montiel ari batsinze penalty yanyuma arawugarura awugaruye usanga sinzi umukinnyi n'ubundi wasa naho uri muri position mbi yo kuba yakagombye gutera garinci ariko bimera nk'ibyanze Lautaro Martinez yego bimera nk'ibyanze arangije
afata umupira awusunikira Lionel Messi oya no ubwo yawukozeho ahubwo Lautaro Martinez yawugaruye asa nk'ugiye gutera garisha ariko n'ubundi awusubiza muri box neza iberiza yego hanyuma wagunze wasanze Monsieur yego Monsieur arawufata gukora rimwe noneho ahita awusanga n'ubundi awerekanye ko awuhereza Messi niko gutera igitego barawudeviye n'ubundi kipa ukoraho gutya n'ukubita poto ugaruka uduna mu zamu yego biriya bintu ikintu kuri guhindura umwanya kwa Lionel Messi yabonaga yuko hari enough bodies imibiri isa naho ari myinshi y'abakinnyi bande ba agents bari benshi ahubwo rero mu by'ukuri reka mbidetashe reka nje kure yabo nje gusabira umupira kuri karindwi noneho nindangiza nje gendera ku murongo nimara kugendera ku murongo mbere ko penetra cyangwa se ntange pass ariko yanabigenje umupira uze second ball umupira wa kabiri ari bashobora gutsinda so mu ijambo rimwe ni icyizere gikeya cy'abanyafurika ariyo the same scenario y'uburyo Senegal yavuyemo Congo Senegal Ubwongereza sinzi n'indi kipe zavuyemo the same yego mu by'ukuri ni ikipe za Afurika nyine ubwoba buraza abanyaburayi n'abanyamerika y'epfo bavuga ati ntabwo birarangira n'umunota wabyara ibitego abanyafurika muri amakipe yitabiriye tugitanga ijonjo nani irushanwa ni amakipe 10 imwe niyo yavuyemo ku ikubitiro yego izindi zirazamuka ko ari 9 abanyafurika muri rusange twari tumaze kugira icyizere ko bari buze kuboneka akazi gakomeye mu makipe ari buhure n'amakipe muri Afurika ariko birangiye yose avuyemo uburyo bumwe uyu munsi mu Faransa nabwo tudafite umunsi w'ejo Migi ariko hari bitavuzweho rumwe ndagira ngo tubivereho cyarimwe noneho ntungaye gato ku bijyanye n'imisifurire harimo uyu mukinnyi witwa Zico watsinze igitego naje kumubona mu itangazamakuru muri TV inyuma n'umutoza wawe nabonye avuga ko bitari fair ati ntabwo biri fair imisifurire ntabwo yagenze neza ariko mu by'ukuri navuga ko k'umunyafurika Steve bakadukuyemo niko bakuyemo Egypt niko bakuyemo Senegal niko bakuyemo Congo n'izindi ubunyafurika n'icyizere gike no kugivinga up vuba niba so umutoza w'ikipe y'igihugu ya Misiri wera avuga se shema defense baje kudefanda shema bataka baje kwataka noneho ushaka uburyo natwe twaraduguriza ko twatake mu by'ukuri ubusifuzi bureka mu bibiri ndatsinze ibura ndarenganye ndatsinze iteka ryose tuzibura ndarenganye ariko ari ibintu byakorewe kuri Martinez Kazati ariko ari ibyo gusa byatumye bakora n'abantu babyumve yego mu by'ukuri ririya ni ikosa abantu gushaka kugira ijosi ritari ryari ikosa bamukandagiye baramukurura faute committed before goal ibyo ni ikosa igitego bagikuraho kandi mu rubuga rwa Misiri yego ariko umusifuzi yarebaga uriya ariko kufura jafi yego bya byose kandi babikoraga ubona atari kure yabo ariko VAR niyo yatekereje kugira ngo abo muri ruza muri controlling room nibo bamuhamagara ngo ati ko kosa ryaba kuri Kazadi Martinez why not atagisifuye hakiri kare so agatuma hazi ya premique yuko kya gitego cya kabiri gikurwaho so iteka ryose abanyamisiri bo bumvaga bakoresha bamaze kwizera intsinzi n'abantu nzi hano mu Rwanda batangiye kuvuga ati noneho indege zirakurikiranye pole sana kwa bafana Misiri indege zirakurikiranye mu by'ukuri abafana b'ikipe y'igihugu ya Argentina ya Misiri ndako kampika kuburamo tuzize ubunyafurika mu sifuzo tatu batatuye fair ariko mu by'ukuri n'ikindi gihe wenda twanza kuri iyi ngingo tuzanayizira
abanyafurika niba nabyita kwirara niba nabyita yuko ari icyizere gikeya yuko ibintu byarangiye bafata ariko mu by'ukuri kiriya kintu aricyo mu biganiro twakuzangana ariko Maroc n'ikizi Maroc ntabwo ari abanyafurika rwose ni abanyaburayi nicyo kindi rusha andi makipe nubwo tubaza kubigeraho nubwo wenda abafaransa batazayorohera ubwo ntibazi kugifiga up ejo bundi ikipe batsinze igitego ni Canada kubitiriwa Azedine cyane namba 8 ngongoni ibitego bibiri byiza rero aka kantu batanakikura ubwoba igitutu kumva bavuga ati birarangira no mu buzima busanzwe ujye utakaza icyizere ngo kera abantu bakurikiye YouTube yacu Erika TV Rwanda nta buzima kuri iyi si ibintu byarangiye ariko ngenda rero birangira bite ngasanga iyi match ni mugoroba usubije ubuzima bwa Messi usubiye mu buzima bwa Messi uko bwagenze rwose n'iyi match birasaba ni mugoroba sinzi niba kubibona cyane hari ahantu byageze kwanga imaze gutsinda ibitego bibiri yabaye yagiye hasi cyane ari niyo mpamvu yanarize yego none bigeze nyuma iza kugaruka kimwe na Argentina mu buzima urabizi ko yasezeye inshuro ebyiri aza kugaruka none bari kwacivinga ibintu byinshi ndagira ngo twirukane kuri iyi ngingo hari Messi arakoze utundi duhigo n'ubundi akora agahigo ejo akakavuguruza akandi niyo ariko nabivuga kagakurwaho na kandi n'ubundi kagasa nari arakandi atsinda ibitego 21 mu gikombe cy'isi muri rusange atsinda ibitego 8 muri iyi mikino 5 y'igikombe cy'isi amaze gukina niwe wa mbere atanga assist 9 ziba 10 assist 10 akora witwa mu gikombe cy'isi muri rusange akora witwa Maradona ufite 9 yego Migi tubijyane rimwe tubijyane rimwe niki bashobora kuzahura fasha abanze gukora akantu ko kuri Argentine dene duhita dusimbukira ku kipe bazahura bitunguranye binatangaje kubona ikipe ya Colombia yavuyemo hagasigara tugiye kuza kubigeraho akaza gusigara Ubusuwisi bamfasha turebe Ubusuwisi mu by'ukuri niki bwarushije Colombia niki noneho duteganya hagati yayo na Argentine Ubusuwisi ntabwo bampira pe wabaye hejuru ntabwo narebye ntabwo narinze ngo ndawureba nshikamo yari itose nabyo bwawe nakubwira ntabwo nawurebye ariko nabyo highlights ikipe y'igihugu nk'ukuntu ku rupapuro yari imeze ya Colombia yarushije Ubusuwisi ubanza nyanzurire kwanza kuri iyi kipe ya Argentine mu ijambo rimwe icyo yarushije Misiri ubona usimbukire kuri match yabayeho ikipe y'igihugu ya Argentine yarushije Misiri yarushije Lionel Messi very simple yarushije Lionel Messi umukinnyi mukuru okay twagiye Ubusuwisi Colombia biratashye Ubusuwisi burakomeza kuri penalty Colombia n'Ubusuwisi ku rupapuro n'ubundi Colombia bakavuga amahirwe niko mu kibuga byagenze ariko Abasuwisi bafite umuzamu mana yaje na rege highlights ya kuri Luis Diaz yari yasaze mbese ibintu bimeze nabi bayikapi basaze mu by'ukuri ikipe y'igihugu y'Abasuwisi yarokowe n'umuzamu wayo nta byinshi byo kuyivugaho amateka cyangwa se ibyinshi byo kuyivugaho ni ikipe yarushijwe kongera biteze ariko mu by'ukuri ihabwa umukino ntabwo isigarwa mu mukino n'umuzamu wayo gorokipa noneho deje anakuramo n'amapenalite akuramo penalite arangije avuga ati ndabakarite namwe muzirwane yego by'uyu munsi so dukomeza ku kipe y'igihugu ya Argentine n'Ubusuwisi tugera no ku yandi makipe uko bizagenda ikipe y'igihugu ya Argentina ya n'Ubusuwisi imwe ni meyeri offensive indi nayo meyeri defensive
ikipe y'igihugu ya Argentine usibye iriwe yabikoze mu 1930 niyo itsindiye ibitego hejuru ya bibiri kuzamura muri knockout stages. Mu by'ukuri ni ikigaragaza imikino 13 batsinda ibitego bibiri kuzamura. Ni ikigaragaza yuko bazi kudefa abini bazi kwataka neza ariko nabo baratsinda. Tsindika pe kwege ya Argentine baratsindika ariko nabo bakaza gutsinda. So hazazamo rero ikipe idefanda neza ariyo kipe y'igihugu y'Abasuwisi, hazemo n'ikipe yataka neza n'abasitsinda ibitego ariyo kipe y'igihugu ya Argentine. Twitege ku bijyanye n'ikizazamuka muri kimwe cya kabiri. So iby'iminsi biri gutungurana ndabyibuka ntahanga kuri televiziyo n'ubundi twari twavuze yuko ikipe y'igihugu ya Senegal izazamuka hejuru y'ikipe y'igihugu y'Ababiligi itashe twavugaga ko Pulveriza Afrika ibaya sana birangira bagiye muri extra time. Twavugaga ko Misiri itari bube ingorabahizi birangira ikubiswe na Amini itsinzwe ariko mu byo butumvikana naho. So niteze umupira n'ubundi Argentine kurwa kurana yaka amahirwe ariko niteze umupira utazavamo ibitego byinshi. Ibitego 2-1 cyangwa se 1-0. Yego, 2-1 cyangwa 2-0. Hanyuma nagira ngo n'ubundi dukore nka prediction ku bijyanye n'iyi mikino, tuza amakipe azaba uko ameze, Ubufaransa na Maroc, Ubwongereza na Norvège. Yego, Premier League buriya ngo zahuye. Yego. Hanyuma ndetse n'Ababiligi bazahura na Spain. Yes, na Spain. Yego. Ni iki mu by'ukuri twitega? Waravuze ko bitungurana n'ubundi koko biri gutungurana ariko nanone hari ushobora kuvuga ngo ikipe ndayibona muri kimwe cya kabiri bijyanye n'uko nyibona. Ubufaransa ntekereza ko ushobora kuzazamuka nuko uzabona ikipe ikomeye kugeza umunsi urabona ku mugarafu. Ni ikipe ya Maroc umukino utazoroha, tunibutsa yuko no mu mwaka ushize barahuye kuri kimwe cya kabiri kirangiza barahuye. N'umukino utazoroha twamaze kubivuga mu kanya. Abanyamaroke bafite mentality itari ya kinyafurika bavuga ngo ibintu byarangiye. Barakuvuga ejo nubishije ku gitangazamakuru cyabo barakuvuga yuko ntabwo bakeneye impuhwe za Afurika. Ibintu byo kuvuga ngo Afurika izo mpuhwe muzireke natwe tuzi yuko twatsinda. Ikipe y'igihugu ya Maroc idapfa gutsindika ifite defense solide cyane ikomeye cyane. So ikipe y'igihugu y'Abafaransa buriya wayifashe ugaca connection y'abakinnyi bo hagati na batayizamu wayitsinda. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa niramuka ivuye kuri Maroc cyangwa Maroc nawe usanga afite igihugu ari kuri Espagne ndabashidikanya ko ikipe y'igihugu y'Abafaransa izataha. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa ifite abakinnyi hafi ya bose n'abastari n'Abanyamaroc nabo nuko nabo barakomeye cyane. Icyo mvuga abakinnyi ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nta mukinnyi witeguye gusufura ikipe. Rabiot ni Chouameni ariko sinzi niba ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izatakaza umupira mu buryo bwo bwa recuperation. Orsema aje ku mupira ugerageza gusufura uriya akiruka ku mupira buriya ni Ousmane Dembélé na Barikora. Ariko mu by'ukuri gutakaza abakinnyi barebye twavugaho kuri Portugal abakinnyi babiri batiteguye kwirukanka ku mupira mu gihe batakaye biriya ni cyo gikomeye. So ikipe y'igihugu rero ya French ya Maroc iyo yiteguye gusufura bagakora cyane. So ku rupapuro n'ubundi ikipe y'igihugu y'Abafaransa inahabwa amahirwe ariko ntibinagutungure Maroc yikuye.
birashoboka cyane ku ikipe y'igihugu ya Norvège n'Ubwongereza. Ikipe y'igihugu ya Norvège n'Ubwongereza nakunze celebration zabo, hari uburyo ejo bundi akantu ko guserera Norway yafashe Odegaard yabwiye Haaland ngo yatebaye ejo bundi atsinda Brazil avuga ati mina bariho ubitinga draw ni urugo kubita ingoma kuko niwe utsinze mu by'ukuri Norway Haaland ntabwo ndi kumubona penalty ubwo sinzi n'icyo gukora ariko niba niba igitego kimushaka niba wakishaka amaze gutsinda ibitego 60 mu mikino 50 ni ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu. Ubusanzwe Haaland ahora afite ibitego byinshi kuruta imikino, ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere. So Norway ifite abakinnyi buriya ikipe ya Norway yaciye amarenga y'uko izagera nibuka ikipe yakinnye Champions League ejo bundi yo muri Norvège yitwa yatsinze Grimalite, izina ryabo birananira kubisoma, ni Grimalite ibintu nk'ibyo ngibyo. Grimalite ikintu nk'icyo baraza kutubwira muri comment. Ya kipe ya Norvège yakinaga hafi na 90% n'Abanyanorvège ubwabo. Yego. Maze yitwa Grimalite niba ari Grimalite. Yego birashoboka. Yego. Mu by'ukuri ikipe yagaragazaga yuko anytime ikinwamo n'Abanyanorvège. Twari tuzi Haaland, twari tuzi uriya Odegaard. Yego Norgard. Christian. Ntabwo ari uwaye. Mu by'ukuri mu by'ukuri ni ikipe ya Norvège Botoglimt ni ikipe yagaragazaga yuko Norvège izagera kure. Botoglimt yitwaye neza kandi 90% yari Abanyanorvège ubwayo byahaga amahirwe y'uko ikipe y'igihugu izazikomeye n'ikipe zigakubita Real Madrid ikazikubita Man City igakubita iyo bita Juventus ikinwamo n'Abanyanorvège isobanura ko ikipe y'igihugu ya Norvège izazikomeye. So yo n'Abongereza rero n'Abongereza nabo bafite umutoza w'abatemera Thomas Tuchel amakosa yego yasize nimero 2 ajyana umwe nawe arafunika nawe arahengeka. Ntabwo ni ikipe y'igihugu y'Abongereza siniteguye umukinnyi w'ubuze bafite umukinnyi bita Haaland. Nta mukinnyi w'Abongereza mbona ubuze kumarika Haaland. Ni Margay bakinana mu ikipe y'igihugu muri Man City. Ariko Margay ugenda ukora utuntu tw'udukosa tw'ududeshe tekinike. Mu by'ukuri Margay ntabwo yiteguye njye kujyanye yiteguye kudefanda Haaland. So ni ikipe yari yose hano ishobora gutsinda. Abongereza batsinda Harry Kane tutamwibagiwe ndetse na Norway ariko amahirwe menshi ndetse ikipe y'igihugu ya Norway. Okay, abakunzi ba EKTV Rwanda nabo baraza kutubwira hanyuma mbonera twongere kubibutsa ko kuri Gakondo Tourism Company niho honyine ushobora gusohokera uri kumwe n'umuryango wawe ukanyurwa ugakama ukanywa amata ukarya ibigori ukarya kawunga ukarya amateke ukiga kumasha ugasimbuka urukirinde abafasha ijwi ryagiye bakamasha bakoze kwivuga bagasimbuka urukiramende bakikorera urukano bagatera umuhunda ndetse bakokerezwa ikigo ndetse bambaye kwa kundi ubona isapo Colombia bambaye ufite inkoni hanyuma ugakina n'inka ugashora n'ibindi bikorwa byinshi byo muri Tourism Company ku giciro cyoroshye cyane kabisa ku buryo nta muntu n'umwe utakigondera. Ni nk'icyo mu Rwanda n'abadiaspora yes nk'icyo most welcome n'abadiaspora most welcome
ndabizi neza ko muzanyurwa muri kumwe n'uyu mugabo ubikora neza cyane. Hanyuma nongere mbibutse niba ushaka ku bijyanye no gukoresha serivisi zirimo iz'ubutaka ukeneye ibibanza nakurangira neza ku muntu ushobora kugufasha ku bijyanye no kumenya umutungo cyangwa se n'igenagaciro ry'ubutaka bwawe uko bihagaze. Niba ukeneye na devi y'amazu umuntu witwa Mupenzi aragufasha rwose, wahamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe hanyuma ukagira ibikorwa ukabona serivisi nziza ibijyanye n'ubutaka ndetse n'igenagaciro ku mazu n'ibishushanyo mbonera by'inyubako. Hanyuma Migi karana kuri ako kantu no kwamamaza hari uburyo umuntu aje abasubirwa ariko ubona ko ikibazo cyanjye ubu gihagaze angana kandi mu by'ukuri abatekinisiye engineer babishobora atari ukwestima ahubwo akazamubwira ati bifite agaciro kanaka mureke gushidikanya mu mitungo yanyu ahubwo mumenye igiciro nyacyo. Hamagara izi nimero ubona hanyuma bagufashe ndetse no kuri Gakondo Tourism kuri izi ngizo. Hanyuma Migi twihute, ndagira ngo twihute turi no kwanzura turi no gusoza ku bijyanye n'ikipe y'Ububiligi ndetse n'ikipe ya Espagne. Ikipe y'Ububiligi na Espagne ni ikipe y'Ububiligi yagiye ikurira mu irushanwa nta muntu n'umwe wayiciraga kandi itarato by'umwihariko kuri Senegal baratuje ubundi bakubita leta zunze ubumwe za Amerika barikubita kuri Espagne ntacyo bijeje kuri Espagne ntacyo bijeje. Espagne izabona umupira, Espagne izababwira ariko mu by'ukuri hari ibidashoboka. Stop this. Ikipe y'igihugu ya Espagne n'Ububiligi nakubwiraga nti ikipe y'igihugu y'Ababiligi ntacyo nyijeje ibyo yakoze birahagije. Ntabwo mbabona bakora muri ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikipe y'Ababiligi Abafaransa bazahura match ikomeye, navuga ko ari finale ibaye kare ariko ntabwo bashobora Abafaransa bazahura n'akazi gakomeye. Ikipe ya Espagne imeze neza kabisa. Abafana ba Argentine bamaze kugezwa mu nkiko bashinjwa gukora ivanguraruhu ndetse bavuga ko banarikoreye uwitwa Aisha Speed. Ni ikibazo ese urabona ibintu bidashobora gutera impaka ndende ku buryo abafana ba Argentine bashobora guhanwa ntibazongere kugaruka ku kibuga. tunasoza kuba abafana ba Argentine bashobora kugaragaraho rasizime biriya bihugu by'i Burayi nangwa se biriya bihugu by'abazungu cyane cyane by'umwihariko ntabwo nzingeho narebe ekipa ya Argentine n'ubundi babashinja kugira iyo rasizime ariko simpamya ko ukiraho ku bijyanye no kuvuga ngo umwirabura baherutse gusinyisha umwana w'imyaka 16 yego umwirabura mu ikipe y'igihugu Argentine buriya bamaze kumwandika kumwakira reka mbivuge gutyo. Ari mu n'ubundi yabaga muri Argentine akina muri Argentine ariko noneho yamaze guhamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Argentine umwirabura. Nimbyibuka nzabazana amazina ye ubutaha mbazana n'ifoto ye. Yego ibyo rero ni ko umuntu yagira rasizime ku cyo gito nangaha ushobora kuba umuntu ushobora kuba ufite rasizime ku muntu ku cyo giti ariko ndakeka ibyo ngibyo bitagira icyo bifasha ntabwo se bitagira icyo byanduza ku ikipe y'igihugu ya Argentine. uwo mufana bamurebe nangwa se niba itsinda ry'abafana runaka yakega ndani ntazidigo nuko atari bose ntabwo ari bose irondaruhu cyane ko Aisha Speed abaza hariya n'ubundi ari ugucoringa Messi nangwa guhangana na Messi atavamo na Cristiano yavuyemo niko tumuzi nk'umufana ukomeye wa Cristiano Ronaldo. Mu by'ukuri nta kintu gikomeye nangwa se byahungabanya ku ikipe y'igihugu ya Argentine niba bazaza bakavuga ati umuntu ukiri agahanwa niba bimufashe ariko nanjye ariko ntacyo ya Argentine. Giorgio nangwa se rasizime bisanzwe kubirabura n'abazungu. nuko dusoje nuko turangije reka nshimire Migi wakoze cyane Imana ikomere mugisha kadushimire umugabo uri ku bihanga by'ibyuma uri inyuma y'amashusho nawe yakoze akazi gakomeye cyane. Hanyuma Migi uteka komere mugisha uzira umusozo hanyuma nabo kuri Irika TV Rwanda abafana cyangwa se abakunzi Imana ibamere umugisha uzira umusozo
duhure kuri Gakondo Tourism Company, kandi ku bijyanye n'ubutaka rendezvous ni hahandi, hanyuma tuzongera duhure ubutaha. Ciao ciao, turabashimiye kandi tubazakwizanira namwe n'ibindi